Ngai komplain ko ngai ki perlu ke jonga ibu perlu ke bacusna ban page ki video ke jonga kana ke channel Red Pinterest Entertainment. Hakane ke tayo ka baladep ngaladep ban penmi ya ka video ka bangala ai kerteng. Manu basyam nekong ya ka airplane. Bat mentapat sa sisin wan rabing sepi kana ka video ka batmai ka banga ai kerteng menta. Manu basyam ya ka jiproid. Baru kibro ke pertai ki pendon kam ya ka jiproid. Bat man la uwe pe uwe bro meka uwe pe ka bro. Kejuk pendon kam ya ka jiproid. Bat tap hagi pelajar kat ki pelapatrun ke juki. Mamar kinang di duma bat kinang di cikrat. Kelam ka jiproid. Ki man tang yu duma lane ban tebe yu sikret. Namar kata ki kenthe lane ki senrang. Ki basung tenat bandi yu duma lane yu sikret. Kim Julai watang gawe kasni ba ka jimprit ka namdon haki plajaket ke jungki hangle mana kasni ka bandon be haki jaket lana ki plapatulun ke jungki namar ki pendon kam haka batang sikret bat haman kawe ka truing ya ka jimprit ki juk pendon kam hala ke jungki yang kisem bat pendon kam bat prut haba kita beding na seluding kanai kadai kamat ka bakong santam haka baki bro ki pendon kam ya ka jimpruit bat klem ka jimpruit haka ne ka juk ka jungi menta nimla mentau parte ai namar nimangsu ban ya kersyut ndaki mau kumbalong haki por ki ba mensua ki juk ngrim ki juk andai baki ri andai mensua ki juk pendon kam ndaki mau samok bat tabe din dak baki kersyut para mau ki kercut para mau bat ki kercut nda umau hawe umau nda uwe pat kam taka kending bat kiyo ya kading kiyo masading bat kiyo masang ya kido kibayo naklau ki meraklau namar mensua kim patnang ban ser bantu henry kesutang ya kado tekane kalau ke ka bapala pada kajing kersyut ya kimau para mau kakending kiyo ya kading hanrei suki-sukipan ubri ulap ya kajing start bat usian ya kajing proik tepalong mentah ngan ngai bisa kelar bubur kena peslan ba uei bro basyam nengkong ya kajing proik tepalong ni samha ubri basyam nengkong ya kajing proik udah bro ubala tip kerteng kum ujan walkar bat une ujan walkar uday nakpo kari englan bat ula siam ya kan kajimpo bat ula sedang man pendon kame nengkong haus nem kat praspa ar punyau te perlok kame kali ka video ka mga peminta te kubay sibun perlok yang saya kendu para kau perka video sumba perlu subscribe lang kan ka video bat like kan ka video la episode tenang te perlu sumba sa share lang bis perlu ka jompi kanang ki way ru kenduk tip te khobay sibun yang saya kendu pan